اما زینا بچم جمع جگری سروک ائتلاف اپوزیسیون سوری عبدالباسط حموج آلمانیش باجار دورتموند لقل منك عبدالباسط بخيراتي خازم برسا ليستا استفان دي مستورة بكم حطانها يعني خلق معقد كريتيك لسر مسألة دستوري يا استفان دي مستورة او جيشتا كدره و بروسيا آماده کرنا ليستا يعني پیشی دا ایوار باشتم باش بود تو تماشاوان ایجا که دارد قید براستی از 8 سالش قوناغا کریزا سوری بر به داویده بر به چاره سریع که سیاسی دست بید بر مندزانن بر یادمه که گره کدی مستورا نزیک دا او دوری شانده کتبه لی جاره کدی او شانداویا مها که نو کرن از باورم دوی مها داویده وقت شوا دیار که دی مستورا دیتنا خدا یکیتیان انجمانن ناب دولتی دا و دعوتی کمیته دستوری داویا نیویه مهاته یعنی داویا و میدا گره که جوینک بیدا خستن و از باور منه کی جدیه به جاره کیتی نتوا و افجیته گردان بهتر بجوینا آستانه یا 29 و 28 ته هر کرنا روسیا و ترکیه جی اوای باندور بکه و امریکا جی جدیه گو کمیته دستوری راگ هنج برگو اتفاقات لوتکا 4 دولت اسطنبول جی تکز دکه انه دوی کمیته دستوری وی راگاندن براستی وقت چاوا دیمستورا اماجه کر و کمیته دستوری دست پی بی و هلبت رژیم بشار اسد او دمه سیمها هولدان دکرنگو و کمیته نه در کویله وقت چاوا ها دیار کرن او ناکوکید نابرا جعفری و دیمستورا دا دیار کرن انه رژیم بشار اسد نما کاره باندور پیشیا دانینا کمیته سبب چیه که حکومت سوری که عباس سبب چیه که حکومت سوری لدیجی لیستا استفان دی مستور درد که نرينا حكومات سوريا سوتشي بزياره انه دخوازه دستور سوريا نو يا 2012 اصلاح بده يعني هنا جوهرتن تدبي او كسين بينجي كسين يكيتيان نتوا دستيان بك رجيم بشار اسد دخوازه او كسا او انا دستي برغو اب كي سورينا ودوي بريارا سوري وسوريا دولتك الشرعيه يكيتيان نتوا دا شناب دولت ندي كسدين افجي ناكوكيد نابرا بريارا سوشي بريارا جنيف 22 بينجوچار كيد انه بروسس سياسي الغاز سیاسی بن سیوانا یکیتیان نتوا و اوجی رژیم بشار اسد نخوازه چارسری سیاسی هندوری سوریا در کوي جنیو و نتوا برگو او بجه پرزګری که هندوری او سوریا ابانا جروجا پیشیده ابنارینا رژیم بشار اسد وقچا جعفری دیمستوریا بریا مها که چو شامه د سرکفتن درکت و جوینا خو لپستی لوتکایا ویانو مها کدی نوکرن باورم دوست دیمستورا د خوازه د قونا خویا داویدا کمیته دستوری داخل و پشتوانی گوتیرس یکیتیا سروک یکیتیا نتوا جدیه و بتایبه جی دولت نو روسیا و امریکا جی هل بد خوازن لی حتی او ناکو کیف چون کنه وقت مگود 29 هی 28 هی انجام جوینا استانا و باندور زلال بک ده پرسان که قاعد باسط خازم ده پرسان بکم پرسک هون لیستا و آماده و که اپوزیسیون و لیستا استفان دی مستوره کرد تیدا هنه یا نه اگر هبن چند کسر حتى أنا وقت دياري بينجي كسين أوبوزيسيون ده كسي ما يكرد هنا هل بت دواي دي دجي هنا اللي وقت ديار كرنا هكذا نبو نتبرجو دزاني أو نافيجو بينجي كسين لسه دمستورا ده روسيا جي أريبك تركيا جي أريبك وأمريكا وروسيا بحمو بهافرا وباتفاق كدولي هل بت كرتي ده هنا وهنا ناف هنا بليجومان تزاني جار أو ناف تين جوهرتن وحتى دويجي دیمستورا ناراضی بود حتی د کمیته اپوزیسیون دا یا رژیم برهان جی صدی کسی پیرک حاضر نکرنا برای که دیمستورا دخوازه او پنجه کسی به تمامی کسی پاسپورت بن کسی عشائر بن کسی کر نتوبن و کسی اولیجی تنابر برای که رژیم بشار اسد د ترسه دما او پنجه ناف گلک من و هجمارا کسی نل رژیم نل آلی رژیم و بهتر بیش برای که بر خدان رژیم و جعفری دخوازه و پنجی کسیا فشار بکد باورم قناغا داوید روسیا و ترکیه و امریکا جدینا گو و جاره کمیته دستوری راگینن و داویا ویم هیانجی نیوه مهاته و اعلام بکدی مستورا و بخوندنی واجبینا بله پرسکل دروی مسئله دستوری خازم پرسک درباره رجلات فراتی ده بکم حروشت تهدید کردن او دور امریکی جیل و درینه براستی تهدیده که جدی سر رجلاتی فراتی هیا که رجاوی کورسان جیش کوبانی حتی دیری که دکه ناف حلبت بریارك جديه بجاري وامريكا وتركيا نزيكي هاف دبن
لێ تورکیا و رووسیاژی نێزیکی هەوێ وەک چاوا جڤینە دۆ پۆتین و ئەردۆغان هەنێکی سیاسەتە ئەبووری و سیاسەتێن دیژی و وەزیرێ دەرڤەیە بەرەڤاریە رووسیا و تورکیا لە هەڵدڕونن دەش بۆی سەر قوناغا ئدلێ بە هەر هاتوو ئدلب چارەسەریەکە سیاسی یانجی ئاگربەستەکە دائمی دانیت باوەریم وێ قوناغ و چاو دایر هەرن ئالێ ڕۆژهەلاتی فەرات و ئەمریکاژی هەنێک ئەرێ کردیەش بۆنی شەرت و مەرجێ تورکیا تایبەت سەر من بجێ لێ ئەس باوەرم هەنێکی دەوێ پەیەدێ و غەیری پەیەدێ بجدی وێ سیاست و اتفاقاتێت نابەرەڤا دەوڵەتەدا بجدی و کوردا نەخێ قوربانیە سیاسەتە چەوتیواک چاوە گۆل عەفرینێ کورد خستن بازارە کرین و فرۆتنێدا بله کاک بسواست مادام تا بحثا پیدا کرد خازم داخویانی که سرناوی تا بلاو بویه تا گوتیه که ملیسین پیاده به رژیم سوری را یعنی تنسیق وانه یا راستی و یکی چیه سرناوی تا هاتیه بلاف کرن که دارد بخیر دزانن سیاست ما وک انجمن کردی با آواکی دیه و ائتلاف دجی نرین اول سر پیاده و سر درباسونا ترکی و سر فدرالی دیتنه من نوک هبن هلبت او تشتا سر ناوی مهات و گلک جهاراته لسیاست ائتلاف جدايا وائتلاف ودرينا من يداوي هلبت وقت نرينا انا كسي واز بابند بسياسه انا كسي لمن هولدا او تشتيغو دركتن هنكي ام نراضي بوجيج برون زان قال جارا عندنا دا دفي بريارا سياسه ائتلاف بي لي او تشتيغو هاتن سر مساله تروري ومساله ميليشيا او نارينا من داويه نارينا من غوري نارينا انا كسي لي او دفي نارينا ائتلاف برغو قال لك تشهنا وك كواليسيونا قال لك جارا جدابونا فكر ورماني ما نوك هبن وتجيبينا دجي ام قال لك البر خددن داجبوني وي روشا خويا نتوي ونجتماني بالانس بهافرا بمشينه لي وندزان قال لك جاراجي نارينجي وك نارينا برانيا لي وك نارينا داوي يا من اسبابند نارينا انا كسي يا كردي يا نتوي يا نجتماني لي جاراجي او بريارا خلافي وقال لك جاراجي او ناريني من داوي يداوي لي ام بيج نبيج جگري سروكي اوبوزيسيون ائتلافنا لاوجي سياسه ائتلافيه او دي بدايه نرينا ما وك انا كسي وك شخصي كرد وك مجلس كردي گلک سپاس جگری سروکی ائتلاف اپوزیسیون سوری عباس حمو ج آلمانیا باجار دورتموند میوانه ببوی